Uhananĩtio na mahũri nĩ ũhoti waguo wa gũtheria rĩera rĩa bũrũri. Kuma igũrũ ũyũ nĩ mũtambũrũko wa mũtitũ wa Mau ũrĩa nĩ wa mũigana wa ĩka mirioni 1.1 na ũthiũrũrũkĩirwo nĩ kaunti 6 iria nĩ Nakuru, Baringo, Bomet, Kericho, Narok na Uasin Gishu, na nĩ kĩhumo kĩa njũĩ 13, imwe arĩ nĩ Mara, Ewaso Ngiro, Njoro na Yala, no kĩeha nĩ atĩ mahũri maya nĩ marwarĩte. Kĩoneki gĩa thirikari gĩa gũkinyanĩria gĩcunjĩ gĩa 10 harĩ igana kĩa mĩtitũ bũrũri-inĩ kĩronekana gũthiĩ na mbere na kũharagana makĩria mũtitũ wa Kaptagat Mariochoni kaunti-inĩ ya Nakuru nĩ ũthũkangia wa mũtitũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere na kũnyita thing'a. Uharibifu ya Mau kule kumeharibiwa yenyewe, sababu miti hii mnaita red cedar au mnaita mtarakwa. Mtarakwa saa hii uwezi ingia hii msitu na ukute, ziliangushwa zote zikafanywa post, zikafanywa mbao. Asijui sasa idara hii ya misitu anachunga nini. Nakumbuka hata tukienda shule wakati huo kwa tunapelekwa na watu wakubwa kwa sababu ya uhatari wa kuvamiwa na wanyama. Icera-inĩ ritũ gũkũ mwena wa Eastern Mau Mariochoni tũgacemania na athuri a rũrĩrĩ rwa Ogiek na gũtwerekeria kũrĩa tũrĩa nĩme tũkoretwo tũkĩgetha mĩtĩ na kwananga mũtitũ ũyũ. Hii msitu wa Mau inapeleka maji katika sehemu nyingi sana za nchi kama Lake Victoria, Lake Nakuru, Lake Turkana. Kwa hivyo hapa ikiharibika pia hizo sehemu zinaathirika kwa njia moja ama nyingine. Hii imeanza kwa muda wa miaka kama 4 ama 5. Wakati imeanza sisi tumelialia kama jamii, lakini hatujaona faida. Juu watu wengine wanaingia wanakata miti kama hizo, wanatoa poste. Tumelilia serikali msituni inaisha, lakini bado hatujaona mabadiliko. Migambo ya mashini ya gũtema mĩtĩ yakirio nĩ thirikari mĩaka 3 mĩhĩtũku thutha wa kũrũgamia ũtemi wa mĩtĩ ekinaĩ mũtitũ-inĩ ũyũ nĩ makungĩtie wara na kũmia mĩtĩ na njĩra ya kũnũra magoko. Mingi imetolewa kwa saa hii, ni mingi sana, mingi kabisa, hata imetolewa mingi mpaka tumelalamika. Juu sasa imekuwa sasa uharibifu, unaona ni kweli ni mtu anakausha juu anakausha ile nyembamba, lakini sisi tuka tunatoa kwa ile mti kubwa, tunatoa sehemu yake alafu ndio unatumia kwa mzinga. Wanaangusha na shoka ama hii tunaitaka hii soo kubwa, hii ile soo mrefu wanatumiaga hiyo sana. Najua ni silent, haiongei sana. Kwa mvua ndio wanachoma makaa mingi sana. Najua siku hiyo sasa kila mahali inanyesha, moshi hata hiyo taonekana sana. Alafu sasa hata kama kuna hiyo maaskari kidogo ile wanaangalia hawafiki kwa haraka. Juu kama hata hawafiki saa hii kwa kiangazi, siku ya mvua sasa watoki kabisa, wanakaa tu kwa station. Kũringana na athuri aya njĩra ĩno ĩtũmĩragwo nĩ Ogiek gwetha magoko ma gũthondeka mĩatũ rĩu tũrĩa nĩme tũkĩmĩtũmĩra kwananga mĩtĩ. Na tunapotoa kwa sehemu hiyo moja, kisha tunafaka mchanga, ndio hiyo mti izuie kumwaga maji mingi. Alafu sehemu ile tumefikisha kutoa ndio iweze kurudisha haraka na kumeza mahali imegonjeka na ukutanisha miti ikiendelea kuwa kubwa. Lakini kwa wao ni kukausha hiyo miti ndio iwe nyepesi, sasa wakibeba hiyo inakuwa rahisi. Sasa wametumia ile akili yetu kwa kuiba. Tiga ũtemi wa mĩtĩ mũtitũ ũyũ nĩ ũgũmĩirwo nĩ ũhahami wa mĩgũnda makiri ma ĩka makĩgwatĩrwo. Mĩtambũrũko ĩno mĩaka ya nahau kabere gũkĩrĩkana yarĩ mũtitũ wa Mau, ũthũkangia ũrĩa wĩthegete mĩena ya Mariochoni, Naiswit, Laikipia, Teret na Sururu. Beleni hapa ilikuwa msitu, alafu serikali naye wakachangia kwa sababu walikuja wakafieka kupeana hii kitu inaitwa shamba system. Miti hizi za kienyeji zikaangushwa zote, zikafiekwa, alafu wakalete miti za kigeni. Hapa ifunguliwe kama mashamba wakati ile peana wa 1994, lakini hiyo kwa hiyo wakati miti mingi zilianza kukatwa. So wakati ilikatwa ndio hiyo mvua sasa ikaanza kupotea. Athuri a rũrĩrĩ rwa Ogiek makĩorota thirikari makĩria rũhonge rwa kũgitĩra mĩtitũ KFS nĩ kwaga gwĩkĩra mĩhaka. Hiyo maaskari kuna ile unaona akona ile roho ya kuchunga msituni. Sasa akionekana na wengine wanachunga msituni kabisa na scout, anaanza kupeana siasa, huyo ni mbaya, peeni transfer, alafu huyo anatolewa. Ile wakora sasa wanabaki wengine wale wamejuana. Kitu mimi tunaomba tu kama jamii hapa. Kwanza maneno ya shamba ndio ilikuwa imetusumbua, hata saa hii hatujakuwa mzuri.
So kama tungepata tujue mwisho wa shamba na mwisho wa forest, naona itakuwa mzuri, itatusaidia kama jamii ya Ogiek. Muthia wa uhoro ni ati ihumo cia maĩ mũtitũ-inĩ ũyũ thĩinĩ cithiĩte na mbere na kũhuka na gũcũngĩrĩria maĩ ma njũĩ iria ciumaga gũkũ gũkundera. Arĩmi nao magĩtigwo na kĩrĩro nĩ hathara ya kwaga magetha. Kuja kuchukua maji hapa, maji imepotea. Hii mtu Rongai peke yake ndio imebaki maji. Chemchemi zingine imeisha. Sasa shida ni msitu umekuwa kidogo. Ileni unajua watu hawakuwa wameingia sana huko ndani. Maji ilikuwa inatoka maji safi sana. Lakini vile watu wameanza kuishi huko ndani mahali maji yanatoka ndio imefanya maji ifungue kidogo. Mto ulikuwa kuna jaka maji sana. Kwanza huu mto ilikuwa mto kubwa sana. Wakati wa mvua hata tulikuwa tunakaa ng'ambo hii karibu wiki moja bila kuwasiliana na watu ya ng'ambo ile, sababu ya mafuriko ya mto huu. Lakini siku hizi hakuna mafuriko, imekatika. Kwa saa hii, kwa wakati ule mahindi sasa hivi tungekuwa tukipalilia, ingekuwa kwa mahindi ingekuwa imefika kwa magoti yetu. Sisi kama wakulima tunaenda hasara mingi sana. Hata ukiona kama viazi kama hii ni kama eka moja, na unaona sasa hakuna kitu nitapata juu ya mvua. Nilikuwa nimeweka fertilizer kila kitu, ni mvua tu peke yake. Igeria rĩa thirikari rĩa kũgitĩra mũtitũ ũyũ rĩkoretwo rĩkĩreganwo narĩo nĩ ateti na macira kwambĩkwo magoti-inĩ matiganĩte nĩ amwe a aikari nĩguo matikarutũrũrwo, no kĩũria kĩnene gĩkĩyumĩria nũ ũkũhonokia maũ. Askari wakikaa mahali moja kwa miaka mingi, station moja hiyo ndio inaharibu na style inabadilishwa. Unajua akikaa na soyana na wakora huko ndani ya msituni. Tuseme tukiendelea hivi kumaliza kando za mito, miaka 10 zijazo hapa kutakuwa kafu kabisa. No mwena ũyũ ũngĩ wa Masai Mau kaunti-inĩ ya Narok mũtitũ ũyũ nĩ ũthiĩte na mbere na kũrirũka kuma thirikari ya rutũrũra aikari mũtitũ-inĩ ũyũ. Ngĩribotera Kameme TV, njĩta Gĩtaũ wa Wanjikũ.